Na televizijama sa nacionalnom frekvencijom emituju se nasilje, prostakluk, vređanja, tuče. Na njima dokazani kriminalac Kristijan Golubović podučava kako ubiti čoveka, a da se ne ostave tragovi za sobom. I sve to deca gledaju. Na istim tim televizijama vratar vaš u Ćacilendu, Vladan Sretenović, priča kako je ubio drugog čoveka zbog duga. I na sve to REM ćuti. Ćuti i kada se uživo u programu pred kamerama izgovara da su žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu ljudi koji su poginuli zbog vaše korupcije, pljačke i bahatosti, šatro žrtve. I to nije lapsus, to je lice sistema. Sistema u kome je sve dozvoljeno onima koji služe režimu. Javni prostor je pretvoren u reality pakao. Sada ste taj reality pakao preneli ovde ispred Skupštine u ovaj vaš paravojni kamp, reality u kome huligani i kriminalci koji su osuđeni za najteže zločine postaju heroji režima. I to sve pred vratima REM-a. Pa neka vide kakvu su propagandu dozvolili i dokle su nas doveli kao društvo. A sada mi treba da biramo nov savet REM-a, dakle imamo priliku da se nešto promeni, jel tako? I ja znam da vama to ne odgovara. Ne odgovara vam da se uspostavi sistem odgovornosti, jer kada bi se čula istina na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, vi, gospodo, već dan nakon toga ne biste više bili vlast. Ne biste bili vlast. I zato danas ne govorimo o proceduri za izbor saveta REM-a, nego o suštini. Novi REM mora biti potpuno oslobođen od organizovane kriminalne grupe. Mora da štiti javnost, a ne vlast. Mora da reaguje u roku od minut kad je potrebno, a ne nikada. I dokle god u ovoj zemlji ima onih koji su spremni da brane dostojanstvo, da se bore za slobodu, pravdu i istinu, niko od vas nas neće ućutkati. I da znate još jednu stvar, Ćacilend na televiziji i Ćacilend u realnom životu nisu slučajni. To je ogledalo vaše vlasti koje promoviše i toleriše nasilje. Hvala vam.